Ngipinang sumbai pi boro sasisian pat chakanika channel kajongi pat hakanika video nginpai yakanika post kebrang sulat thamai po Meghalaya. Shabang insdang yakanika video sungubha subscribe yakanika channel but turn on your new notification bell kanang bapinumdo yaki videos ki bangi upload. Pila ruban follow yangi hapo ka Instagram kanika ka Instagram account kajongi. Yakanika post lapalat daka Meghalaya Directorate of Food Processing lanika DOFP mentau benai arajar apoar. Kerteng juga nika post kadi Technical Associate Level 3. Kelas date lanika tarik ke bakado papila ban somen iki applications ki jongpi kadi hau kat santrik benai February arajar apoar. Yakanika post Technical Associate Level 3 ke balak hawaitali ka salary lanika tulap kadi apoar hajar hakshi benai. Ke educational qualification kalongkom ni. Pila dewan pendap ya ka bachelor's degree ha ka food science and technology, lani ka food engineering, lani post harvest technology, pat ha ka por pass ya ka bachelor's ka jongpi, pidi benyo minimum 100% ha ki marks. Ki candidates ki balong eligible bak bakwaban apply ka ni ka post, pihaban apply online, link ba ka official website jong ka Meghalaya Food Processing, kabadai ka https://dofpmeghalaya.org. Ya ka ni ka link ngal ay po description jong ka ni ka video, di pilaban visit ya ka. Ya ka official notification lani ka official notice ru ngal ay po description jong ka ni ka video, di sungubha download bat pulih shwaya ka, shaba pin apply ka ni ka post, kanang ba pin tip shushu shpang ki wiki details.